Projurio je Kruno Simon pokraj nas, očito pun emocija, jednostavno se nije zaustavljao. Kapetan je s nama, pa da čujemo kapetana generacije koji je otjerao demone četvrtfinala i napravio puno dobrih stvari za hrvatsku košarku. Ja sam tu samo na želju suigrača jer su me uspjeli uvesti napokon u polufinale nakon 4 neuspjeha. Tako da hvala im stvarno, hvala cijelom stručnom stožeru i svim igračima. Opet smo danas odigrali jednu dobru utakmicu. Mislim da ste vidjeli da smo bili bolji protivnik od njih. Utakmicu smo rano prilomili i na kraju samo držali tu razliku. I čak je što najvažnije, nismo se nešto pretjerano ni potrošili, s obzirom da sutra imamo možda i najvažniju utakmicu na prvenstvu. Vidjeli smo jednu od zamki izbornika Repeša, pressing preko cijelog terena. Pa tako je, to je nešto što je on pripremio na račun prošlogodišnjih utakmica gdje se oni nisu najbolje snašli na naš zonski pressing 2-2-1. I upalilo je, znači, kad smo ja i Draper igrali u paru u drugoj četvrtini, kad smo malo digli agresivnost, tu smo napravili tu neku razliku. Kasnije smo to samo rutinirano održali do kraja. Čini se da nije bilo panike kad su smanjili prednost na 9 razlika, ako se ne varam, Ukrajinci. Ma nije, zato što je to bilo više uslijed naših nekih grešaka i nekih stvari koje nam se znaju dogoditi. Već smo navikli na njih, međutim kontrolirali smo u svakom trenutku utakmicu i nije nikad dolazila u pitanje. Rekao je izbornik Repeša jučer na pres konferenciji da dvije stvari želi od vas da popravite na ovoj utakmici. Slobodna bacanja i izgubljene lopte. Većim dijelom utakmice čini mi se da ste itekako poslušali izbornika. Pa mislim, slobodna bacanja su stvar, mislim, to isto nije kao vanjski šut, ali isto stvar koja je varijabilna, koja ne možeš ti sad reći, hoćeš tira penali 10-10. Tako da, mislim, stvarno imali smo dosta dobru koncentraciju. Izgubljene lopte, mislim da smo, ne znam točno koliko smo izgubili, ali kontrolirali smo ritam većim dijelom utakmice i to je bilo to. Litva ili Italija? Totalno svejedno, kogod dođe bit će jako nezgodno i eto, možemo sad uživati, pogledati zguštanu utakmicu, mi smo sve napravili, kogod dođe bit ćemo spremni. Bravo za kapetana, +5, evo tu je došao i izbornik, izborniče. Čestitke na velikoj pobjedi, još jedan veliki osmijeh vrijedan polufinala. Dobro, ja zaista veličanstveno. Naglasio bi dvije stvari. Presretan sam sa ovim spojem kojim je napravljen između nacionalne košarkaške vrste i kompletne nacije. I to je ono što treba naglasiti i mislim da je najveći dobitak za košarku upravo ta činjenica. Druga činjenica je jako bitna, ono što smo htjeli da se vratimo na velika takmičenja. Ovi dečki to zaslužuju i ovi novi što dolaze jer Hrvatska ima potencijala i mora biti na velikim takmičenjima. Ali htio bih reći jednu stvar, možda i najbitniju. Priča je previše dobra da bi završila ovdje. I mislim da u subotu treba da nastavi dalje. Evo, to mi je želja da ponovo u jednom ovakvom ambijentu zaista... I boljem zaista pokušamo da okrunimo ovo ljeto na način kako smo planirali, kako smo htjeli. Čime ste nadigrali Ukrajinu? Malo smo je izneredili, moram priznati, sa onim presingom gdje se nisu snašli i napravili smo jednu veliku razliku jer malo smo nervozno otvorili, zaostali nekoliko poena. Iza time-outa smo se uspjeli odmah vratiti. Početak smo curili u povratku u obranu, dali su nam puno laganih koševa. Kad smo to riješili, kad smo im promijenili malo ritam, onda su malo curili u igri 2 na 2 gdje su nam splitali 2 puta između visokog i maloga. Ali mislim da 16 razlike je zaista bio odličan rezultat za poluvrijeme. Šteta kad smo došli na 19 razlike, da smo se malo opustili, da smo im dozvolili, ali znali smo da oni sve napade završavaju u 10 prvih sekundi, jer je to jednostavno NBA sustav i svi njihovi napadačke opcije su kratko traju. Međutim, malo smo se sporo vraćali, nismo dovoljno govorili, pričali, nismo imali dobru poziciju obrane i dali smo im da se priključe, ali eto, mislim da pobjeda nikad nije dolazila u pitanje. Da, Kruno Simon je odigrao fantastičnu utakmicu, 23 koša na ovom ogledu. Očito da ta ozljeda ipak je sve manja i manja ili ste ga zapravo samo čuvali za ovaj ogled? Nije trenirao ni jučer, presjedio je trening. Međutim, to je za svaku pohvalu ta njegova želja i volja. I kao svi ti momaka, mislim da je to zaista užitak je biti i raditi sa njima. Koliko ulaznica će trebati za iduću utakmicu? Sreća je, rekao sam već jednom, dečki imaju dobre ugovore, tako da mogu, međutim, ne znam kako bi bilo da nije tako. Stvarno velika je potražnja, sretni smo zbog toga, sretni smo da nacija slavi i trebamo nastaviti dalje. Litva, Italija je utakmica koju ćemo sa velikim zanimanjem pratiti. Idemo se odmoriti, pogledati utakmicu na televiziji, ko dođe, dobro dođe.
ali imate sad dosta ili vrlo malo vremena za pripremu. Ne bi bilo loše da bude Italija koju ste kako već dobro upoznali. Pa dobro, mislim da poznajemo jedne i druge, dvije reprezentacije malo različite, međutim mislim da možemo igrati sa jednim i sa drugim. Hvala vam. Hvala, živjeli. Evo nama sa velikim osmijehom. Velika pobjeda za polufinale, za izlazak iz košarkaškog mraka. Pa je, mislim, teško šta reći, pogotovo nakon što trener tu priča 10 minuta, vjerovatno je on sve rekao. Ali normalno da nam je drago, 10 godina smo sve čekali mi tu igrače, eto ja i Roko smo tu, ajmo reći, malo duže, ali eto, totalno nebitno, sada ajmo samo uživati, sada to malo vremena, ajmo reći sat, dva, dok se ne pripremimo za sljedeću protivnika, što je Litva ili Italija. Recimo ući utakmice s Češkom, čuo sam da ste se pripremali do 2 ujutro, do kada će sad trajati priprema? Ne znam, teško je to reći, mislim, treba, odmor je bitan, odnosno, zašto bi stalo na ovo, ovo je samo lijep trenutak, a zašto bi stalo na ovo, kad vjerujem da možemo, stvarno smo dobra ekipa, uz ovakvu podršku navijača, mislim da nam ne treba niko, vjerujemo u to, možemo to i sve na nama. Vjerojatno se i vi slažete, sve jedno tko dolazi? Normalno, mi samo trebamo misliti na sebe, jer to nas je dovelo do ovdje od prvog dana, da mislimo u obrani ko će koga prebiti, istući i uzeti skok, a ne ko će zabiti košar, jer mi ćemo uvijek zabiti svojih 70-80 poena. Hvala vam puno, evo toliko poštovani gledatelji, idemo mi put našeg studija.